Kia ora te iwi e haere ake ne I te karere. Kua tai atu tētahi o ngā kaiarahi I te iwi o Ngāti Naho ki Poipiripi, ki te mātakitaki ngā whakarite ngā whakamutunga, e hoki mai ai tētahi hīnaki I tāhaingia atu I te riri I rangiriri I te tau 1843. Nō ngā rangitata nei whakahouhia e ngā pūnaha wai me ngā pūnaha hiko I ngā marae o rangitahi me tīpapa I Murupara. Kia noho ai hei pokapū whakahaumaru hāpori I te wā o te parekura. Kua kōpaua a Dave Rennie hei kaiako matua hō I ngā ōpango I mua atu I tana kai whakataetai I a Jamie Joseph. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi I ngā marae mā tini o te motu tēnā koutou katoa. Nau mai, kia tautohito nui, kia tautohito roa, kia te karere e mihi atu nei. Kāti he taonga I ka hakina atu I te wā o te riri whenua ki roto o Waikato. He taonga, tērā pea ka hoki mai anō ki tōna ūkai pō tahi rau ono te kautau I muri mai. Kua tai atu tētahi o ngā kaiarahi I te iwi o Ngāti Naho a Brad Totorewa ki Poipiripi, ki te mātakitaki I ngā whakarite ngā whakabutunga, e hoki mai ai tētahi hīnaki e 7 mita te roa I tā haingi atu I te riri I rangiriri I te tau 1843. He ai ki ngā kōrero, kuia te hīnaki o roa rawa atu I ngā kohinga taonga Māori katoa, puta no I te ao katoa. Nā tā William Saltonstall Wiseman, ka pene wakataua moana I koha atu ki te wharepupuri taonga o Poipiripi I te tau 1871. Ko tōna ope taua tētahi o ngā matua I te whakaekenga a te karauna ki runga ki a rangiriri. Nā, ko tā totorewa tai atu he tohu o te hātepe whakamutunga a te wharepupuri taonga, hei hiki ake I te taonga I tā rātou kohinga, kia wāte ai te ara moana, kia hoki mai ia ki tōna kāinga tūturu ake. Ka pai, ka whirima. Hua kina mai te tongarewa o rangiriri. Ia hau e kōrero ana, a hotu ana te ngākau. Engari ka tauri atu au ki te wahine, koe te tiamano o te puari, ka timata te wahine nei ki te tangi. I tana mārama ki te hira tanga o tēnei taonga. Nō reira, ko te ngākau. E tangi ana a roto o tēnei taonga, e takoto mai nā, he roto mai ngā mārama e whāpea, ka timata ki te whakaoki mai ki te kāinga. Kei poi piripiri te pua ki tūga uki I puporu ki roto I te whare taonga mō ngā tau 50. This is the first repatriation that I've done. The museum has a long history of repatriations for the First Peoples collections. This was significant because this particular hīnaki was we acquired in 1871 and was collected or captured after the Battle of Rangiriri, and so since that battle was deemed illegal, we felt like it was time for it to go home. Tangina wakaoranga māramatanga e te atua. Tango te hīnaki te tau ko 1843 ki rangiriri. Kua te o te kāinga he kaha kōrero I ngā pūrākau, I ngā taonga tuku iho, I ngā whakapaparanga o te takiwa o Waikato o tia o rangiriri. I whae anō tia ai au, I te mea kātai. Kātai anō ka puta mai te hitaonga. Whenei te hira-tanga. O roto mai I tēnei taonga, kai te kite atu I te mātauranga Māori, I te ora o te Māori, I te huhua o ngā kai o tawhito, o e rā rautau. Orea, me whai au I tēnei kaupapa kātika. Koe ki atu ai a Brad, he pōrangi te tangata ki hai I whai. Engari I tēnei rā, roto mai ngā tau e rua, I whai ai au, ana ko te hua, ka whakai mai kia whakahoki mai kia mātau. Nei te hīnaki nui rawa o te ao, kei te whakaritea mai ngā iwi kia whakahokia mai ki te wā kāinga. It's hugely significant not only for Ngāti Naho Waikato Tainui, but it's also significant for Māori and then also Indigenous people across the world. Ko tahi rau ono te kau ngā tau o tēnei mokorea I ngaro I te ringaringa o te iwi o Waikato. He rita au ki te kau,
peke rāno i te marama. No re, kua tino koa hau, ai. Tangi ana te ngākau. A tōna wā ka hoki ki rangiriri, pōtaka maipi, te karere. E kare mā ia te wiki takarure mai anō tō tātou minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki tā tātou hui ki te whakapuaki mai i ōna whakaaro i āna whakamārama ki ngā take nui o te wā. Nā reira, ka mihi kia koe e te kura tongarere wā o te au te kāreti, tēnā koe, mihi ana kia koe. Tēnā koe e taku kai whai moa tā roa nei. Taia tō āhua i tēnei rā e te minita, mihi ana kia koe. Tuatahi e whakatika ana koutou o te kāwanatanga ki te ukui atu i te mano te kōti whenua Māori ki te arataki a ture nei ngā iwi, ko oti nei i aratau whakataunga i raru i te tiriti. Tuatahi, hea hae, tuarua kararu rānei aua iwi i tēnei ukuitanga o te mano te kōti whenua Māori. E hae te tuakana Scotty, te manahau. Tai rā, te mana te kōti whenua Māori, ka puti te tauaki a te kōti mana nui, me te whakamiharo, te whakaoho i te karu wakarongo, i te tāringa kite i e rā kōrero. Nā tēnā, parore haere ana mātou ki te wakarongo, ki te āta wānanga i tēnei kaupapa, me ngā ohu ā iwi nei. Kia kite hoki i tō rātou wawata, i te mea, i te wā, i whakatau ai ngā kareme, kāre, te paku kotahi ohu nei, i whakaai ki a riro mā te kōti whenua Māori, o rātou take katoa e whakatā. Engari i tēnei wā, ko i rā hoki te kōrero a te kōti mana nui e hoa he take nui tērā, kei te haere. Nō reira, kei te whakatika koutou i tēnei āhuatanga hei tā koutou, ne? Kei te whai haere mātou me te mohi hoki e te o ngā ohu ā iwi, ai e te kāna kei te hia rātou mā te kōti whenua Māori e whakawā i ngā kaupapa i rotu i a rātou. Engari te toko tini, te toko maha o ngā ohu nei, kāri i paku whakaai ki tērā āhuatanga, tai i rā te kōrero, te kōti mananui. Ka pai. Ka tahi tonu nei tētahi manuka, ko whete mai ki o mātou taringa, ko tuku pūtea koe ki tētahi pakihi hauora Māori. Hea ngā kōrero mō tērā e te minita? Well, me ki au i konei tuatahi. Ki te hua, ki te tupu, ki te puāwai mai te ohanga Māori, ka ora katoa hoki te ohanga o Aotearoa. Me te mea nei, ma te ohanga Māori hoki e whakatere i te haere o te waka o te ohanga o Aotearoa. Ko tō mātou o te kāwanatanga haumi, te āta tautoko i tēti kaupapa tōnui Māori. Kia tōnui ngā mahi a tēnā iwi, a tēnā ohu, a tēnā rōpū Māori, kia puāwai mai te ohanga mō ngā uri whakatupu. Nā tēnā, whai hoki mātou i ngā ātea matihiko nei ngā kaupapa hangarau, matihiko nei i kite hoki tēti kaupapa care patron tōna ingoa, he wāhi matihiko, hei tautoko hoki i ngā kaipākihi Māori, kia mārama, kia kite hoki i o rātou whainga matua. Nā reira, ka riro hoki mā te puni kōkiri tērā kaupapa e whakapūtea e mihi ana kia David Pene mā me ngā kaiwhakahaere o tērā kaupapa care patron ki roto o tauranga. Ka pai. Te tūmanako ia ka angi tū te kaupapa i runga no hoki te tautoko a te puni kōkiri i a rātou. E mohi anau, tētahi taha o he taha ngahau. E mohi o pai anau ki tēnā taha o e te minita. I pēhea rā te whakataitai mahi manu i ngā rangi whakatā nei. Ki te matau i a koe, mahi manu ana ki te awa Waikato, he toki ko i a rānei koe ki tērā mahi e te minita, te mahi manu. E hoa he kaupapa nui i haere te rāhoroi ki te awa o Taikehu. Wheku, hiri wa tāku i whai ai, ko te kaura, ka riro ki a Tim van der Molen, te mema pāre mata o Waikato. Engari, ko tā te kaupapa, pō hutu ana, pō huru ana, te tinana ki ngā wai tuku kiria tupuna mātua, me te tautoko hoki te hunga rangatai, kāre rātou i mō e ana ki te kaukau, tō mātou ko ngā mema pāre mata mahi, he tautoko i ā rātou whainga ki te mārama, ki te whaihoki i ngā mahi kaukau. A tupuna mātua, me o tāua tupuna e hoa. E te minita, he wā tōna ko haere tāua ki te awa o utuhina i roto rua ana, i reira, ka whakataitai tāua ki te ai ko ai te tō tāua ki te mahi manu. Ka miki a koe, e te tuakana. Aku mahi, he mahi tēpara, he ara i te mahi manu, māku tamariki e ra mahi. Mahi tēpara. Mi ane kia koe, e te minita, e te rangatira, e te tuakana tama pōtaka, tēnā koe ngamanakitanga.
Mauri ora. Ka pai, te para, wā, rawe tērā momo. Whakakorikori i te reo Māori. Kāti, tūmeke ana te tokomaha o ngā tāngata tirorangi huri no i te motu i ngā pō, i te marama kūtia, i huake me te tai wherotanga o te marama i te wainganui pō i ngā pō. Nā te kaha tīhore hoki o te rangi, i te nuinga o ngā rohe, ka mārama te kite atu a te karu tāngata, i te wherotanga o te marama, me te atāhua hoki o ngā whakāhua i mahia. Ko hua ake he marama kūtia, mena rā ka mau a papatua nuku ki wainganui pū ia tamanui te rā me māhina. Nā te taunga o te atārangi o papatua nuku ki runga ia māhina, ana ka hua ake te tai whero. Aha koa te pai o tā Aotearoa mā takitaki i tēnei tūāhuatanga ahurei i te pōra i kitea no hoki ngā whenua o Mexico, Thailand me ngā Philippines. Nōrere tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga me ki te whakatā poto tēnei te haere ake nei ka hono mai a hana rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori ki te whakatakoto i ona whakaaro e pāna ki ngā take nui o te wā. Ki mai anō ki te karere no ngā rangi tata nei i whakahouhia ai ngā puna wai me ngā puna hiko i ngā marae o rangitahi me tīpapa i Murupara. Kia no hoai hei pokapū whakahaumaru hāpori i te wā o te parekura. Ka whai tēnei i tā te rūnanga o Ngāti Manawa Whiwhi Pūtea i te kaupapa whakawhanake rohe PGF, te kāwanatanga ara ki te whakatika hoki i ona marae e whā. Nā, kei a heroini a Waikato te roa ngā ake. And so this could probably fit up to about 300 people, host 300 people. He nui ake i te kihini noiho, ko ia te pūtahi matua hei whakaore i te tangata, i ngā wā o ngā aitua, tai ao. Rawe te whakaaro, tika tonu hoki te whakaaro. Ki whakarite mai he wāhi pēne, a rei te wāhi tikana. All of this is all new, everything in here is brand new. Kua whiwhi pūtea te rūnanga o Ngāti Manawa i te tāhuhu tai ao, me te tāhua mahi āhuarangi Māori. Hei whakawhaneke i ngā marae, kia noho ai hei pokapū whakahaumaru hāpori i te wā o te parekura. Solar panels and batteries, a large capacity generator. So from a power perspective, the marae would be self-sufficient. Into the tank pad, so we're fenced off for security. Was called to 2 tents at 32,000. try and provide ideas or a design around water resilience for any emergency. And then also if council's water was an issue and that couldn't be supplied due to disasters and burst water mains, that we had enough storage to be able to provide enough water for 300 people for 10 days. Tōna rua mano ngā kainoho o Murupara, me te aha, ko te tino mō rea rea tanga nui, ko te ngāhere o Kaingaroa, e rua rau iwa te kau mano heke te te rahi, kei tōna kuaha tonu. And that has the potential to cut out 2 of the 3 roads that come in here. So what we need to be ready for is in a emergency, there's also a risk of landslips and floods. So in a emergency, we need to be able to take care of our community for up to 5 days. Chakina te rāhunga. Te rāhunga, kai riro atu rā, te hinuina, te rūwhenua. E wā tōna pēr, tēnā tiro atu kia whakari. Nā re, te rite mai tātou. Kau e tāre te wā ki karawhiua tātou. Ka whakaro, mea hara tātou nei nei. Kua tūreiti. Kua whiwhi te rūnanga o Ngāti Manawa e whārau rimatakau mano tāra i te tāhuhu tai ao ki te tini te marae o rangatahi me tīpapa hai wāhi whakahaumaru tāngata. Ko te mana nui, chakini tangata, kia whai mana ai ngā tāngata katoa, ki rungi te marae nei. Kai nei, chaki nei, rawa e te kaupapa nei. Tōna katoa. Hei te Wenerei e tū mai nei te rūranga ka huitahi ki te hāpori kia whakahouhia te Māehe whawhati tata o Murupara whānui. He roni Waikato, Pukaia. Ki te whutupōro, ko paua a Dave Rennie, hei kai ako matua hō i ngā ōpango, i mua atu i tana kai whakataetai matua i a Jamie Joseph. Nā reira, mā Rennie te tūranga i whakarerea nei e Scott Robertson i te marama o Hānuere e whakakapi ake. Ko whakākoa Rennie i ngā warapi i ahi treiria me ngā rangatira i te whutupōro ngaio i eke rātou ki te taumata i ngā tau e rua.
E rua tau hoki te roa o tāna kirimana ki ngā ōpango, nā reira māna ngā ōpango e urungi atu ki te Nations Championship tuatahi. Ki Afrika ki te Tonga, tai atu rā hoki ki te ipu o te ao, ka tū ki ahi tareiria a te rātau. There's a lot of work to be done. Obviously I'm based in Japan, but I've done this a lot of times before. I've signed contracts a long way out, and I know that we can maximise the next few months by getting people over to see me and me visiting here in bi-weeks and so on. So confident that we'll hit the ground running come July. Ko ia te kai o ko matua tuatahi o ngā ōpango kia whai a whakapapa moana nui a kiwa, a rā he kuki airani. Ko tāna mahi tuatahi hoki he whakaingoa i te kapa mō ngā whakamātautau a te marama o Huarere, kia Wiwi, Itaria me Airani. Ka tino rangatira tā tātou hōtaka i te hononga mai o te kai tōranga pū no te pāti Māori o hana rāwhiti mai pi Clarki Naiane i te whare pāremata. Tēnā koe, hana kei te pēhea koe. Tēnā koe, tēnā rā koe te manaai, tēnā rā tātou. E wai, i rungo kōrero te motu i a tama pōtaka i kō tata ke ne, minita whakawhanake Māori, hei tāna, he maha ngā panonitanga e whakaarohia nei e nā hinara ki te tiriti, anā ko ngā āheitanga o te kōti whenua Māori ki ngā whakataunga a tēnā iwi, tētahi tauira o tā rātou kā raweke nei, pe o whakaaro ki ene momo whai a tēnei kā wanatanga o tira a te ropu nā hinara. Ia kumahi i roto i te komiti whakahaere o ngā take Māori o ngā tau e rua kua pahure ake nei. I kōrero ngātahi mātou ko te komiti ki te puni kōkiri i ngā wangawanga, i ngā pēhitanga nui o te kōti whenua ki ngai Māori ki te kuhu atu ki te rauora i tō rātou a ke whenua, no reire mōhio ana mātou i ngā wangawanga me ngā mahi nui e kōkiri nei i te komiti whakahaere o ngā take whenua Māori. Pēnei i te hio ngā pire, pēnei i te Perpetual Leases Act, ngā take whenua Māori, he nui ngā pire e tāmi nei i ngā whenua Māori. Ka pai, tēnā koe i tēnā whakahutu. E wha, i kōrero hoki koe i te pōra mo te pire pai ora, me tōna aronga nui kia hinga te manatū hauora Māori o te aka whai ora. Hea ngā wāhanga nui o tō kōrero i te pōra mo te pire pai ora. I ngā pōra, koira te pire whakamutunga mo te aukati i roto i te ao me ki hauora, ko te paiora legislation bill tēnā, ko itihi atu o ngā pire katahi anō tēnei kāwanatanga kua aukati, kua whakahe i enei tau e toru e rua, ko te iwi trust, iwi partnership boards, ko te aka whaiora tera, ko te smoke-free legislation, ko te mental health bill. Enei momo tēnei whare o te hauora kua tino takahi i tēnei kāwanatanga. Koinei ngā mahi nui kua mahia e Māui Pōmarema, Tūreiti Moxon, Mason Jury, mō ngā rautau neke atu ki te kōkiri i te hauora i ngā āhuatanga Māori, so from Māori perspectives, and he nui ngā mahi, koinei te pire whakamutunga i roto i te ao hauora e whakamana ai te tiriti o Waitangi. Ka nui ngā wahanga i roto i tēnei pire, clause 833 e aukatingia i te hononga ki tā te iwi Māori me te karauna. Nui o mahi, hana nui o mahi tēnei wā nera, kawe anei tēnā kaupapa i tēnā kaupapa. Ka are pēr he take o taku pātai whakamutunga i a koe, nā te mea, whakaroa nau ai rānei, ka tū koe ki te whakataitai ārohe o tainui waka, ara, te kapa haka tā koe kōrero nei i te mea, i te wiki nei, ko tā mā tātua whakataitai, tēnei wiki, tā taranaki, te rua wiki, ko tā te arawa ai rānei, ka tū koe ki te whakataitai ārohe o tainui waka.
Ko te tūmana ko ai ka tua hau ki ngā whakataetai, mena he pai oku mahi poi ki te kuata ki te te ropu. Engari, hikaka ana te ngākau ki te kite, I ngetihi kaupapa whakamiharo I a tātou te iwi Māori, pēnei I ngā whakataetai ārohe a mātātua katahi anō ka tū I ngā wiki kua pahure ake nei, a kine pā ka tiro mātou ki te aroa me te toko maha o ngā rangatahi e tū ana. Mātaki ana au I te taumata o Apanui, I reiranga te tamahine me te tamaiti a Rāweri, te whānau a Apanui, ko ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā tauhi, I kōkiri ana I ngā mahi a hinitiri hi a tāne rore, nā reira e tino hikaka ana. Kāre kore mena ka tū koe ki te atamirahana ka piata koe ki mui te aroaro te katoa. Pēnei a koe tēnei rānei piata na koe ana nāu anō hoki ko piata te māramatanga ki rungi te marea e pāna ki ngā kaupapa o te wā. Ka mihi nui ki a koe, hana Rāwhiti Maipi Clark, tēnā koe ngā manaakitanga, ngā tauwhirotanga ki runga ki a koe. Tēnā koe. Kia ora. Ka te tiwi hei muri ake I ngā pānui hoko, ka tahuri ki ngā huarere o te wā. Te tiwi kia tahuri ake tātou ki ngā tohu huarere. Hei karu mo te mata o te pō. Hei karu mo te mata o te pō. Tō ana tērā I te moe, tia o iho mai koe. Hei karu mo te mata o te pō. Ka tiha koe nā tātou kohinga kōrero I tēnei rāra I te karere kia koutou katoa ngā mihi o te wā. Tēnā koutou katoa tūrou Hawaiki. I te kore koe, te karu